Il va sans dire que l'homme est un être très dimensionnel. Il a la dimension spirituelle, la dimension physico-corporelle, et il a aussi la dimension sociale. C'est pourquoi certains penseurs disent que l'homme est un être social, c'est-à-dire vit dans la société, au lieu de vivre cavalier solitaire. Ceci dit, toutes les communautés africaines, les Africains, ce sont des personnes unies, vivent dans la communauté, vie communautaire, et toutes, si pas toutes, mais la plupart des communautés africaines cherchent à s'unir, partager leurs pensées, leur culture, leurs traditions, leurs langues, leurs expériences, et ça crée amour, comme Amour d'Angola. C'est une communauté lusophone, des Africains qui réfléchissent. Yabwana ya mayele babi tokoko zala na bo pandani boete tozana ba momesano na biso tozana ba koko na biso te sika moko Angola nde libumu ya mama. Alors pendant tozana ba pesa biso kilo to pe ba tosa biso tosala ne ba si l'Afrique ba simunye together tozala bomoko na portugais babenga unité zali na portugais babenga ngo ondade. Donc, tous les gens ont mis deux grandes personnalités. Ce ne sont pas n'importe qui. Il y a la communauté, il y a des responsables. Il y a des gens alors, il y a des légal et lingi réfléchir habiter tous les Africains, tous les différents Européens, tous les bandits. Donc ce sont les cadres. Les autres, c'est pas tous les cadres. Il y a une communauté angolaise na Hollande. Donc parce que ça reconnu au niveau de l'autorité angolaise, ça reconnu au niveau de l'autorité hollandaise. Et puis basa la kanini. Na bengi to bengi plus président, na secrétaire général. Ba on est ba cadre, basa la porte-parole, ba voix. Il y a Amour d'Angola. Nous avons un secrétaire parce que le secrétaire a une plaque tournante et 25 ans. Et ça, le secrétaire, c'est le premier ministre. Le Emmanuel Valls, il y a Amour d'Angola. C'est maintenant qu'il y a une force Hollande, il y a Amour d'Angola. Monsieur le secrétaire, tu as un bourgmestre. Play à cela. Ça, c'est la azana verbe, sagesse, et ça, sagesse africaine. Tu repères ces paroles, mais tous ceux qui reprochent l'émission, il faut appeler Mingwe portugais, parce que Angola, langue officielle, c'est portugais, si bien on va s'appeler Lingala, il faut être bilingue. Tu repères ces mots à se présenter, et puis à l'objet sous mon poussé, Tina, il y a les sangles à mort d'Angola. En tout cas, nous avons secrétaire général. Papa te peut si mbote on se présente matuaza kolanda yo comme on a yo et puis rôle na kata il y a associé Amour d'Angola et puis pourquoi vous ça associé oyo. OK, está bem. Primeiramente deveria dizer saudações a toda a comunidade angolana aqui na Holanda. Chamo-me Rogério Pedro Samuel, vivente cá em Rotterdam. Simplesmente era para dizer qual é a nossa função, ou seja, qual é o objetivo da nossa associação. A nossa associação é uma associação cívica dos angolanos residentes cá em Rotterdam, com o objetivo de regrupar toda a comunidade angolana, especialmente os angolanos que estão cá e que hoje em dia se encontram ainda com situações também difíceis. A nossa organização tem um grande objetivo, a recuperação de todos os angolanos para serem reconhecidos nas instituições de Angola. As nossas reuniões têm sido feitas aqui em Rotterdam, temos sido baseados praticamente nas situações que acontecem na nossa república, obter as informações que vêm diretamente de Angola. É uma organização cívica, tem elementos com muita responsabilidade, que temos cá, que tem o senhor Mavinga, que está ao meu lado, que é o presidente da nossa associação, e estou cá eu como Rogério Pedro Samuel. É uma associação com muitos objetivos.
Mas o nosso objetivo é recuperar os angolanos para virem na reunião, porque nem tudo podemos falar sobre as câmaras de televisões ou nas redes sociais, mas a nossa importância é virem cá, descobrir e souberem qual é realmente o nosso objetivo. Mas, sendo angolanos, nós temos uma atitude muito simples de podermos identificar. Nós sabemos que muitos estão aqui, muitos às vezes não podem crer, e sabemos quais são as dificuldades que nós temos tido devido à identificação angolana. Mas, normalmente, somos bem angolanos, somos muito bem identificados, apesar das instituições de Angola, aqui no Consulado de Angola, geralmente ainda não foram entregues os documentos. É por isso que nós queremos que todos que venham todos de uma vez, para que possamos fazer tudo de uma vez. Nós estamos cá presentes. As reuniões têm passado aqui em Rotterdam, aqui em Polderland, que já verão, que passará por embaixo dos ecrãs, verão o adresse e números de telefone sobre o contacto. Quando vierem, estaremos cá no dia da reunião, podemos focar as situações que concernem a nossa República Angola. No que concerne que nós temos publicado no dia 23, uma vigília sobre Angola, sobre a doença que está afeta a Angola, que é a febre amarela. Temos uma vigília, e essa vigília foi assinalada para dia 23, mas só que não pode se realizar porque houve uma incidência naquela sala. Então, ficou anunciar uma data oportuna. Isso quer dizer, temos aqui a reunião que será dia 30 aqui. Dia 30 será uma outra reunião aqui em Polderland, aqui. Então, a partir dali, nós todos estaremos presentes para poder se organizar um outro dia que haverá outra vigília. Vamos estar em conjuntos, vamos conversar e daí faremos um dia, vamos preparar um dia e a hora que passará a vigília. Agora, passo aqui a palavra ao senhor, o presidente, faz favor, da nossa organização, o senhor Mavinga. Muito obrigado, caros irmãos. Sou vosso irmão Mavinga Antônio. Eu vou falar em Lingala porque, para explicar aos angolanos que não falam Lingala. Na percepção de que Bozali, Bangolais nyonso partout Bozali, Bozali, Nirunabino Mavinga Antônio, ou représenter l'association à mort d'Angola. Toujours qu'on lance appel na Angolais nyonso au bazar na diaspora. Toujours on a besoin que la diaspora angolaise est comme un fort, la diaspora nigérienne, la diaspora Israël. Donc il y a un que toujours bien Angolais nyonso au bazar na diaspora que les 30, il y a moi au Tozali, tous en réunion. Toujours dans le salon, il y a un solide. Donc, si vous avez à 18h, tous en réunion. Je crois que il y a réunion sur tous les bien. Donc, tout ça l'appel que vous avez parce que toujours ça, pour la prière, il y a problème autour de Angola, il y a maladie à fièvre jaune. Voilà pourquoi toujours lancé appel na Bangolais nyonso. Vous avez les 30, na 18h, vous avez adresse et le petit écran na bino, na numéro de téléphone. Merci. Bon, en fait, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire, tout le monde n'a pas accès à l'information. Comprenez que ceux qui battent à Poto, Baza, accès à l'information, mais tout ça, l'Afrique a payé pour habiter. Mais l'occasion est payée un biseau, n'a pas vous allez voir les voices of Angola, Mingonga Angola. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que tous autres ont fait par-ci, par-là, tout ça. Bino Boza Penaba Namboka. Nini et l'équipe d'Angola. Parce que Bimbelandani, famille soit perdre 3 personnes, 2 personnes, tout ça va bien dire concrètement. C'est là que Nini, cause Nini, Tsuko, on a minute Oyo, tout ce qui wap. Je ne sais pas si on va dans le président ou dans le secrétaire. Je pense que tu vas dans le secrétaire, tout ça c'est dans le président. Est-ce que vous pouvez répondre à la question là pour que tu vas comprendre ce qui est passé ça vient à Kolanda, que c'est Carlito, à Kolanda, sœur Gina, sœur Rachel Makona Zolanda, c'est la sœur Inès en Allemagne, tu vas ensemble la mingi, Baza Kolanda, même Bishop Malavis, tu vas ensemble la paix, même Bishop Edo, tu vas ensemble la paix en Angola, Baza Kolanda. Alors parlons de nous sur OBB information. Est-ce que vous comprenez ces informations, s'il vous plaît? Bem, tá bem. Concretamente, o que se passou em Angola é muito triste. Realmente, que visto a todo mundo o que se passou em Angola, foi uma catástrofe que o povo angolano não esperava, porque depois de 40 anos em Angola, 40 anos de independência, isso passou-se agora. Isso foi o facto de muita chuva. Houve muita chuva em Angola e isso trouxe a epidemia em Angola. Mas isso não causa com que faça que nós angolanos devemos ser fortes, porque temos umas instituições muito fortes. O governo tomou medidas e que as situações estão mesmo controladas. Houve vacinações, embora que houve muitas mortes, não é? Mas o governo fez o possível e a situação está mesmo controlada. Mas só que nós aqui
também deve estar um conselho aos angolanos que estão em Angola. Por exemplo, não deitar o lixo em todo lado, da rua, organizar-se, escutar mais o que o governo diz, estar em regras, porque também não podemos estar assim num país por onde há sociedade, não é? Isso é muito importante. Então, se formos a ver, para ser mais explícito para dizer a coisa, é que o facto foi a sociedade, está bem? Mas o governo em Angola já tomou as medidas e a situação está sob controle. Eu acho que já não há nenhum problema. Agora é que nós temos que reagir com rigor e sabemos respeitar as regras para termos um país limpo, estável e um país melhor para se viver, que é Angola. Muito obrigado. Tá bem, eu vou explicar isso em Lingala. Para a situação, na nível Angola, bon, essa epidemia, o Yaka Namboka Nyonso, nem epidemia Yaka, essa malade. Bon, malgré tout le lot, déjà, le gouvernement a des solutions parce que taux déjà, la mort s'est diminué déjà, mais la maladie déjà c'est quitté déjà. Donc, mais étant que la diaspora, tout le monde côté. Voilà pourquoi il y a un monde que Bisso Awa, tout ça, tout ça, tout simplement implique na Bisso pour épidémie et qui n'est pas libéré, puis c'est libéré quoi. Merci. Ça va, merci beaucoup, Président. Merci, Monsieur le Secrétaire. Tu as suffisamment informé pour le moment parce que tu nous comprendre l'été. Tu peux besoin pour ça va sunga. Nga dans une émission na congolais. N'est-ce qui période 2000 je pense que 11 tant que province na Congo na zwa mbongo ya bangolais ngai étant que leader ya combat comme combattant de Boyebi de Jésus marche que on organiser na zwa mbongo pe bangolais na zwa ko reconnaître ba pesa mo ko soutenir bon soit linga bata en comboté soit linga ta comme na tanga loka bon loka frère mondo dollar nga sa zwa mbongo pesi pa na kosunga Congo mais ça angolais. L'auteur africain, tu vas nous toujours unité dans la communauté. Tu vas à Rome Congo. Tu vas à secrétaire de Rome Congo. Si tu vas à ça, est-ce que vous organisez quelque chose pour participer à Bino, souffrir à Bino, se payer à Bino, action à Bino, Bino autorité, responsable. La minute à niveau communauté, vous avez l'ambassadeur, vous avez José Eduardo Santos. Vous avez Monoko. Ya Angola. Bosali nini? Bonsi nini? Quelles sont les initiatives que vous avez prises? Bosali pour que tu aies une pierre de plus na Bosali Batoua Bakissa. Ba Zambien, ba Guinéen, ba Congolais, ba Brazzavillois, ba Sao Tomé, ba Dominicain, ba Hollandais même, hein? Parce que tant que tu n'as pas côté qui bat tout. Moi, je me rappelle, Mikolo Nazara, je pense que Nazara, quelque part, que moi, passe, mais na contribué à ça. Nebi qui Bozaliwana, Bosal Nini. Bino d'abord, pas, avant Batouya Rotia. C'est le plan spirituel, c'est le plan organisationnel, Nini Bosali. Toujours dans la plaque tournante. Emmanuel Valls, il y a. Allez, JP, il y a Jacques Chirac, à l'époque, à Jacques Chirac. Toujours, vous allez plaque tournante. Tu vas yo, aux monteur. Il y a mutu ko bengi amo l'Angola. Beta locole pe eyokana. Tá bem. Como foi feita a pergunta, o que já foi feito na nossa organização? Essa é uma organização que foi uma organização nova que não está há muito tempo que foi criado. Estamos aqui praticamente como 3 ou 4 meses juntos. Então, a nossa publicação para que haja uma melhor cooperação com estrangeiros que não são angolanos, nós temos lançado apelos à caridade, porque é um problema que Angola teve e nós somos angolanos, temos esse sentimento. Então, através dos nossos porta-vozes que nós temos, que eu sou porta-voz dessa organização, nós temos um Facebook chamado Amor de Angola. E eu acho que lá encontrarão informações como podem fazer ajudas de caridade para Angola. Temos informações também sobre informações sobre Angola, temos aí informações como sobre as nossas reuniões, mas as relações internacionais, podemos dizer, ou seja, relações de fora, ainda não estamos assim complementados, porque ainda faltam instrumentos que nós temos que organizar para que possamos aceder às outras organizações. Mas de momento, se quiserem mais informações, ou seja, que informações para saberem sobre como é que vai a nossa organização, como é que vai ser o serviço de caridade para Angola que estamos a organizar, é melhor dirigir-se ao Facebook, o Amor de Angola, que já foi criado nas redes sociais. Muito obrigado. Sim, muito obrigado. Eu vou interpretar conforme o secretário foi dizendo, ele engala. Ouais. Là, aussi, c'est bon, si j'attends que le responsable de l'association,
pour concernant le problème autour de la maladie en Angola. Donc, le 30 euros, c'est un problème, il y a prière pour Angola. Pour ça jour, il y a prière, il y a un concert humanitaire. Donc, ça va nous pour soutenir la journée. Tout ça, une prière humanitaire, il y a un semble pour Angola, il y a quelque chose pour soutenir les gens. Bazana maladie na mboka yangola yango izaba programme na biso ya toujours bongisa pour le 30 ya moto sala appel na moto nyonso que non le 30 kozanga te diaka tout sur la pour makambo itali mboka na biso preuve lundi oyo nana rendez-vous déjà nana audience na son excellence conseil na biso yangola au yambanga lundi oyo pour tout solo là pour tout ça besoin pour tout ça ba t-shirt tout ça ba drapeau tout ça pour na clip ya bandeko déjà tout ça mon association c'est dans Nzembo pour Angola donc c'est dans Nzembo c'est déjà donc il pose un t-shirt na ba drapeau pour ça la clip nango pour tout ça pour la journée auto prier pour Angola donc programme la chose ngwana Nzembo salami déjà ils ont tout ça ba clip y a on a lundi on a une audience na concile à Bensinga pour ça ba t-shirt tout ça ba drapeau pour na collection la clip pour tout ça pour la journée à prière pour na mboka na biso Angola. Donc voilà, yango za programme na biso o toza nango quoi. Président Mavinga, nangene ba on dirait dans cadre de activité spirituelle pour la prière au organiser mais il y a déjà singa bossé dans un moko, il y a okozwa ba toujours il y a son excellence monsieur l'ambassadeur mais est-ce que to ko que ba nani ba yembi nzembe wana pour na ko décrire souffrance maladie et frapper mboka Angola. C'est muito obrigado. À chaque canton, a nossa irmã Rachel Maconda, e com a nossa irmã Gina, que vive em Rosenal, e também o nosso irmão Augusto, e também a nossa irmã Maria de Acano, que vive em Arcamar. São as pessoas que cantaram o hino por Angola. Voilà, toki ndenge président du Koloba, de batu baimi nzembwana, ezali ba chante ko tebi awa, tebi c'est un peu Gina Vangu, ezali sœur Maria Diakwana. Sœur frère Nabiso Ogi Augusto na sœur Nabiso Rachel Makonda. Voilà donc jour au beaucoup na date ya prière torosenga na batu nyonso oyo ba emela nzambe ba pasteur ba chrétien batu nyonso to sambela. To peut ça fait quelque chose dans offrande wana. Voilà c'est appel na ma petite sœur on a linga mingi ya chemin des artistes na Belgique. LKM, Lorette Missy, aux gens Pandisango, Pandasangwana, sur un seul Laetitia Mafuta, un petit concert en Belgique, aux gens Moyembi, qui déjà, maman Julia Mboko, jolie, Yangwana Kozala, tosen la soeur Inès na Allemagne, Tozalawana, maman Blanche te dit le soutien Tozalawana, pendant to soutenir, ba ndeko na biso, pourquoi pas Imar Sophia. Tout comme il a souka vraiment, il y a une émission, on a merci à monsieur Malcolm, monsieur le propre, salon Jean Lombo, donc, na ndekonabiso Olivier Makambo, mon kabato oyo ba bonsa su qui peut monter les missionnaires Placide de Jésus, oyo tout ça il y a site du peuple, lokola-congo-tv.com. Monsieur le président, monsieur le secrétaire de commune Souka, boza batu ya batu. Sobi batu ya batu. Beaucoup aussi ça va tout mais moi batu o soutenir bino moi batu oyo ba prière pas na bino après ça bino conseil na ndenge ya pembeni un mot de la fin avant qu'il n'appelle ça merci na Carlos Kalouza mais blanche ça peut pembe mot de la fin na batu so na bino. Sim, eu só vou complementar o nosso cônsul que é o senhor Silêncio, o senhor Caminha. Muito boa tarde, muito boa noite com a sua família. Sou irmão Mavinga, muito obrigado. Pela na pista moto na bandeko nyonso, o bagozala déjà na réunion, bandeko nyonso o déjà boya ko soutenir déjà réunion le 30. Bandeko nyonso o bozala déjà na réunion. Na pista bino moto trop, na bi que to kutana le 30 na 18h toujours na Salo Lydia. Merci nzamba pambola bino pour na boyede na mokolo wana. Merci beaucoup. Bem, também acho que estamos assim a terminar. Quero lançar mais um apelo a todos os angolanos que têm frequentado a nossa organização, que estão presentes no dia 30, que temos aqui uma reunião, e daí faremos outros programas. E é de
consultar, acrescentar alguma palavra, que nós contamos muito com as instituições de Angola. Temos um Estado forte e que foi capaz de ultrapassar todas as crises que Angola teve nesse momento. E respeitamos as instituições de Angola, respeitamos os que estão em frente, respeitamos o Presidente da República. Muito obrigado por muito que tem feito para Angola. E quis saudar a minha esposa, a Nenê Jorge, que está em casa, porque ela sempre tem dito e sempre me disse que Angola é um país livre e independente e contamos com umas instituições muito fortes, um Estado forte, que até hoje que o povo tem a sua confiança. Nós estamos cá, somos angolanos e perante esse governo sempre estaremos juntos para poder fortalecer as instituições de Angola. Muito obrigado, contamos convosco. Tchau. Tout est bien qui finit bien, Tobanaki Malam, Tobana Souka, Tobaki, tout ça la grande nouvelle. Mais nouvelle autre, de bête la Souka. Président Mavinga les meilleurs. Ah, une fois de plus, c'est comme papa. Donc, nous avons ça l'émission, lobby nango hier. Maman Nabiso, moi si à solo, ia a pesi biso bona kitoko, Giovanni, aïda ma pamboli, nabiloka nzoto, ezoka nzela moko, donc oh, nzela Mavinga, salaka. Donc, thank God, ne ba anglophone ba thank God. Donc, Mavinga azali mutu oyo mboka oyebi officiellement, et Giovanni azako yala ma pamboli, moi nana azama na pamboli. Donc, aye ne chose mona souka. Je ne sais pas si c'est le 40e, mais pour le moment, tout le monde est sur 4e habité. Mais ce qui est souka, nous avons la droite de limiter le couple à bateau, que bota na bango. Vraiment, merci. Napesi, Nenê Jorge, napesi molonga ni ya bourgmestre. Moi, c'est un thème qui toque. Moi, c'est ce que vous allez. Nenê Jorge, mon thème ya bourgmestre. Moi, ça me konzi. Moi, ça me tahebana. Moi, ça me konzi. Vraiment, to ce qui wana, Tati Bouchiri, ministre de la Défense. Mbote Mingi, Papi Kaba, les grands Kiruku, sponsor officiel, boss, Topespino, merci Mingi, na soutien à Bino, au besoin qu'on soutenir Bisso, Nadil Matam, Alino Makambu, Tobosa noté Alino Makambu, Tobosa nyote, vraiment yo bigaka, Ozali Moko Batu Oyo, Tozana Bisso, Jenny Fimbo, Topesio, merci Topesio, Mbote Ebele. Bozana biso awa, to bosanité Tantine Clémence, to bosanité Blandine, et puis Yemei Salon Lydia, moi c'est Yambo. Merci Carlos Kalouza, Mère Blanche Misapatalo, Passer Sami, Ndonga, Diacre GG, Binotou, nous sommes tout dans les 30, par ma solo, il y a Amor d'Angola, Amor d'Angola, Amor d'Angola, Amor d'Angola, Amor d'Angola. Thank you.